kas sa kuuled, kus kohas see muusika veel kostub? Näe siit, minu Pringlesi purgist. Sinu Pringlesi purgist tuleb muusikat. Mis mõttes? Just, sest Pringles loosib välja igas tunnis ühe kaasaskantava Sony kõlari XP21. Osta mis tahes poest kampaaniatähisega Pringleseid, registreeri kampaaniakood aadressil pringles.com ja võidki võita selle vinge kaasaskantava Sony kõlari. Ты слышишь, откуда доносится эта музыка? Отсюда, из моей банки Pringles. Музыка из твоей банки Pringles? Это как? Да, ведь Pringles каждый час разыгрывает одну компактную колонку Sony XB21. Купи в любом магазине банку Pringles с логотипом акции, зарегистрируй код акции на сайте pringles.com, и ты сможешь выиграть классную компактную колонку Sony.